Šta je crni napravio? Oj, pa ja nisam ni išao po njega na aerodrom, frajer je zakasnio na avion. To jest nije zakasnio. Ja krenuo i došao da se čekiram jutros na aerodromu, znate. I prvo sad molim Boga da li će ona se probudi i dolazi baba na aerodrom. Ispuštam pasoš i kaže ova gospođa, kaže, pa vi ne možete da letite. Što? Pa kaj, pasoš vam ističe za 5 mjeseci, a ne možemo da vam damo leta koji je kao pasoš ispod 6 mjeseci. Kaže, imate vi možda neki drugi pasoš? Koji imam u stanu. Pa kaže, ništa. Sljedeći let vam je 25. Rekao, sestro, ja sam u 25. u Veneciji, ne znam za tebe. Kad ima, nema ništa drugo. Baba gleda ovako na sat, uđem na Google, kucam. Kako do Zagreba iz Beograda? Izađe mi neki Flix bus neki. Flix bus, debilu. Flix bus. Kreće u 7:30. Ja u 7 na aerodrom. Baba gas. Stižem u Flix bus. Nameštam se, buraz, umoran kao pas. Šta mislite ko seda pored mene? Pored mene, nema buraz, spavanja. ulazi Mangava. Bam, bam. Sad imaju 2 sjedišta, ona u ovome, kako se zove, u autobusu, ali Mangava. Samo da vidite, morao sam je snimiti, samo da vidiš ova buraz. Gdje je baba? Aha. Ne vidi se. Ne vidi se, mora da se nekako vidi. Ovako, od ispod ga, vjeruj mi. Ne. Neće se vidjeti tako. Drži, aj. Gledajte ovo, ljudi. Mangavla, guravla, benga, nas dvoje ko da sjedi 3, buraz. A znate kako spava? Sad, zajebano ne znam, ja nisam dugo putovao na duže staze autobusom, okej? I sad ti kad sedneš, realno ovako spavaš i onda malo ti pada glava, znaš, lijevo desno. A ona valjda kako je velika, ona ne može i sad, ovo je ono sjedište ispred, znaš. Znaš kako spava? I ovako pusti ruke dole.